بەڕێز باڵیۆز فۆرت زۆر سوپاس بۆ بەشداریکردنت لەگەڵمان لە شاری مینەوە. ئێوە ساڵی 2023 ڕێک دوای جەنگەکە لە عێراق بوون وەک ڕاوێژکار کارتانە کرد. ئەگەر بەراوردێک بکەن لە نێوان عێراقی 2023 و عێراقی ئەمڕۆ چی دەڵێن؟ ئەم پرسیارە بۆیە یەکەم لەبەرەوەی وتارێکی زۆر گەشبینتان لەسەر عێراق بڵاو کردبووە لە مانگی ڕابردوودا. ئەرێ من گۆتارێکە گەشبین وەشاند. عێراقا ئیرۆ پر باشترە. پر باشترەش عێراقا 2003 و 2004 پر باشترە. ڕەوشە هەولێرێ سلێمانی و دهۆکێ هەردەم ji ڕەوشە فەلوجە ڕوومادی و بەسرایە پر باشتر بوو. کوردستان هەردەم باشتر بوو. لێبەلێ خاسمە پشتی سەردانە من ئاداوی بۆ کوردستانێ دمەها 11 ئا ساڵە 2021دا ئەس پر سەرسان بووم بێچاوە ژیان لە کوردستانێ گاو بگاو بەر بژیانەکە ئاسایی ڤەدچە. با کەمێک لەو ڕۆژانەدا بمێنینەوە کە ئێوە نوێنەری ئەمریکا بوون لە نەجەف لە ساڵی 2023. ئێوارەیەک لەلایەن چەکدارانی بەدرەوە ڕفێندران، بەڵام دوای 3 کاژێر ئازادکران. پێم بڵێن چۆن توانیتان خۆتان ڕزگار بکەن؟ وەختە ئەس چووم وێ جڤینێ من فێم کرد و بەرێ مەلجەهەکی مەترسیدارە. میلیسێن گروپا بەدرێ لوێ ناوچەیە هەبوون. لەورە من جڤینەکە خوا خستە دەرەنگی وێ شەوێ بسەرکردەیە میلیسێن بەدرڕە لە باژارێ نەجەفێ. کوێ دەمێ کەسێکی بناوێ حسێن ئەبتان بوو. پاشێ ئەو کەس دە حکوومەتە عێراقێ دەبوو وەزیر. دەما جڤینا من بە حسێن ئەبتانڕە دکەت 12 شەوێدا. گروپە کو ئەزڕەڤاندمژی دەردۆرە دەمژمێر 8 حەیا نەهێ ئێوارێ ئەزڕەڤاندم. منژی ژوانرە گوت ئەگەر کو هون من ئازاد نەکەن و ئەگەر هون من دەستە سەرکری بهێلن ئەزێش جڤینا خوا بسەرکردەیە وەرە دەرەنگ بکەڤم. ئەف بوو سەدەم کو نیشانە پرسێل باوان چێ دبا. کەسێک شاندن بارەگەها حسێن ئەبتان دا بزانن ئەز ڕاست دبێژم یان نا. پشتی نێزیکی دوودەم ژمێران مەڵایە کەسێکی ئۆلدار هات و ji چەکداران ڕێگۆت ڕێ بدنێ بلا بچە. باشە ئەی ئەوانی ئێوەیان ڕفاند ئاگاداری ئەوە نەبوون کە کۆبوونەوەتان هەبوو لەگەڵ سەرکردەکەیان یان با بەو شێوەیە بپرسم سەرکردەکەیان ئاگادار نەبوو کە چەکدارەکانی تۆ دەڕفێنن؟ ئەستەخمین دکم هایاوان ji hev nebû. Di meha îlûna 2023da kontrola temamî ya fermandeyên mîlîsan li ser hemî çekdarên wan tune nebû. Li cihên wek Bexda, Kerbela, Necef û Besrayê çend komên çekdar hebûn ku digeriyan û çalakî pêk dianîn bêyî ku çirke bi çirke ji hêla fermandeyên xwe ve werne kontrolkirinê. باشە بەڵام داوای چیان لە تۆ کرد؟ ئامانجیان چی بوو لە ڕفاندنت؟ ئەستەخمین دکم li gor wan غەریب بوو kesên biyanî li navenda bajarê Necefê bibînin. Tevî ku berî 5 mehan Amerîkayê Iraq azad jî kiribû. Lê pir bi çavê gumanê Amerîkiyan temaşe dikirin. Girîng el bîra me bêjî ku Ayetullah Mihemed Baqir Hekîm berî hingê bi çend hefteyan li Necefê hatibû kuştin. Atmosfereka tarî û aloz li bajarê Necefê hebû. ئەی لە کۆتایی شەوەکەدا فەرماندەکەیانت بینی؟ من وێ شەوێ فەرماندە نەدیت. ئەفسەرێکی ئارتێشە ئەمریکایی من ڕەبوو من خۆست دوێ نیڤە شەوێدا هەرم جڤینێ.
لێبلا ئەس vekirî bibêjim tirs di dilê efserê artêşa Amerîkayê de Lûsiya bû. Wî got çêtir e ku em bê rawestan vegerin navenda leşkerî ya marînzên Amerîkayê. Min ji wan re got ku niha dema herî baş e ji bo ku em Hisên Ebtan bibînin. Li gor min duê demê de fêhîtkarî li ba me bû ji ber ku çekdarên wî em ravandibûn. Lê bi baweriya min efserê Amerîkî ne Ewqasî biceger بوو. مادەم وایە با بگەڕینەوە ئەمڕۆ لەو نووسینەتدا کە بڵاوت کردبووەوە باس لە توانای داهێنانی گەنجانی عێراق و کوردستانەکەی پێت وایە ئەو گەنجانە دەرفەتیان بۆ ڕەخساوە بەشدار بن لە پرۆسەی چاکسازی لە وڵاتەکەیە؟ bi baweriya min pêwîst e rûniştiyên Kurdistanê bixwe biryarê li ser vê mijarê bidin. Tiştê ku ez dikarim bibêjim ew e ku li Kurdistanê çavê min bi hin kesan ket ku bi rastî şiyana wan a afirandinê heye. Hin ciwanên xwedîraman. Ez hêvîdarim mecalê wan hebe kar û biznîsa zêdetir bikin ji bo ku derfetên zêdetir ên kar peyda bikin. Ez haydarim ku mijara kar yek ji pirsgirêkên girîng e li Iraqê. بۆ خۆت گەشتبینی ئەو هیوایەت بێتە دی؟ Belê ez geşbînim bi nêrîna min dêşêniyên Kurdistanê bixwe biryarê li ser vê bidin. Ez rûniştiyê wîlayetên yekgirtî me. Tiştê ku ez dikarim ji te re bêjim wek mînak min li Hewlêrê hin afirandin dwarê xizmetguzariya înternetê de hatibûn kirin dîtin ku li vir li bajarê Mayneyê Amerîkayê nînin. Di vî warî de Hewlêr ji bajarê Mayneyê Amerîkayê pêşketîtir e. بۆ شاری مین لە ویلایەتە یەکگرتووەکان؟ Belê ez bi rastî dibêjim kesên bişiyan û afrînir li balwe hene. Pirs ew e ku çawa dikare azadî were misogerkirin ji bo şiyana afirandina wan. Ez hêvî dikim ku şêniyên Kurdistanê di sala nû de li vê yekê bifikirin. با کەمێک باسی عێراق بکەین. موقتەدا سەدر زۆرترین کورسەکانی پەرلەمانی عێراقی بردەوە. بە واتایەکی دیکە براوەی هەڵبژاردنەکانە. ئەوەش لە ئێستاوە دەتوانرێت ببینرێت ئەوەیە کە لە هەوڵی پێکهێنانی حکوومەتێکی هاوپەیمانی دابێت لەگەڵ حەلبووسی پارتی دموکراتی کوردستان و هادی عامری. خۆی ئەم هاوپەیمانیەتەی ناوناوە حکوومەتی زۆرینەی نیشتیمانی. پێت وایە دەتوانێت ئەم ئامانجەی بپێکێ؟ سەرەتا دەتوانێت کابینەکە پێک بهێنێ؟ دواتریش ئەو کابینەیە دەتوانێت بەردەوام بێ؟ ئەگەر وسا بە دوو پرسێن جودانە. لەسەر پرسا یەکەم وەردەخویا بکارە کابینەیە بڤی ئاوایی پێک بینە لێ بلالبیراتە بە کو بەری vê gelek tişt hene ku pêwîst e biryar li ser wan weredan. Ji wê ezmûna 5 salî ku min li Iraqê heye di salên bihorî de ji min re derketiye ku siyasetvanên Iraqê di danûstandina de pir tund in. Pir bi dijwarî danûstandinê dikin. Wezîr bi wezîr û post bi post danûstandin li ser wan tê kirin. Heya hûrgiliya herî dawî. Bi danûstandineka wiha posta serokkomar, serokwezîr û serokê parlamentoyê tên ek alîkirin dû re jî kabîne. Ev tê wateya pêvajoyeka danûstandinê ya dûr û dirêj. Cihê sersamiyê dibe ji bo min. Eger di demeka kin de ev hemû pêngav werin birîn. Ez piştrast im demeka dirêj dixwaze. Derbarê pirsa te ya duyem jî ka gelo kabîneyeka bi vî rengî dikare berdewam beyanine bi rastî bersiva vê pirsê hinekî dijwar e. Lê ji sala 2005 ve ku destûra Iraqê hate pejirandin heya niha binere. Parlamentoya Iraqê باوەری ji te hikûmetekê nestandiye. Her serokwezîrekî her wezîrekî kariye bimîne. Lê bi nêrîna min bi derbasbûna demê û peydakirina ezmûnê re ev ê biguhere û aliyên dijber ên parlamentoyê dijberên yasayî dest pê dikin li gor bendên destûra Iraqê mameleyê bi dana bawerî û her wiha standina wê ji hikûmetê bikin.
ڕاستە پێدەچێت لە پەرلەمانەوە متمانیان لێ نەسێنرابێتەوە بەڵام کابینەکەی عادل عەبدولمەهدی بەبیر بێتەوە کە ناچار کرا دەست لە کار کێشێتەوە بەڵێ وسە هەر لەسەر پێکێنانی حکوومەتێکی لەو شێوەیە پێدوایە لە ڕووی دابینکردنی ئارامی و ئاسایشی وڵاتەکەەوە پاڵنانی مالیکی و نیوەی میلیشیاکانی سەر بە ئێران بۆ دەرەوەی دەسەڵات بیرۆکەیەکی ژیرانە دەبێ؟ Do you think this is going to be a good idea to keep the security of the country? بێگومان ئەف دبە ئاستەنگیەکە جددی بنگەها ئاستەنگیەژی تێکلداری هەفپەیمانیە فەتحێ دبە گەلو فەتح ونداکردنا خۆ دهل بژارتناندا قبول دکە و گەلۆ ڕازی دبەک و ببە هێزەکە دژبەر و گرێدانا وێ بۆ وڵاتی وێڤە هەیە پرس ئەڤە دە هەمان دەمێدە ئەزمونێک ji بۆ عێراق و حکوومەتا وێژی لەژێر سایە دەستورە و نەها دکاردەیە بدیتنا من لە هەفکردنێک دناوبەرە حکوومەتێدا ئەگەر پێک هات و هەفپەیمانیە فەتحێ دێ بڕۆلەکە یەک ئالیکە ڕابە لەسەر vê mijarê li hevkirina ku tê de were zelalkirin çi di programa karê hikûmetê de heye û çi nîne wek mînak eger hikûmet bêje yek û yekûbê rawestan hemû milîsan neçar dike ji bo nehiştina çekan پێت وایە تاقیکردنەوەیەکی لەو جۆرە ئەگەری ئەوەی هەیە شەڕ و پێکدادان یا ڕوبەڕووبوونەوەی چەکداری لە وڵاتەکەدا بەدوای خۆیدا بهێنێ؟ ئەڤەگەرەکە vekiriye nedûre weke mînak eger serokvezîrê bê kî dibe bila bibe yek û yek fermana çekneştina milîsan derxîne egera derketina rûbirûbûna çekdarî li hinek navçeyan pir û pir mezin dibe بەڵێ بەدر لەو ئەگەرانی کە باست کرد ترس و نیگەرانیەک هەیە سەبارەت بە نیازی سەدر بۆ ئەوەی دین و دەوڵەت تێکەڵ بکات و لە ئاکامدا خۆی ببێت بە سەرکردەی باڵای ئاینی و سیاسی لە وڵاتەکەیە ئێوەش هەمان نیگەرانیتان هەیە؟ دیسە ئەف پرس نەش بۆ من لێژ بۆ عراقیانە نەش بۆ ئەمریکیەکی کو لە باژارێ ماینێ ڕوونشتیە لێ بەلێ لە گۆر ئەزمونە کو من لە عێراقی هەیە دەما نویساندنا دەستورێدا دەستورێک و ئیرۆ دکاردەیە گرنگیەکە زێدە بێ بجیکردنە ئازادیە تاکە کەسی هاتیە داین ئەگەر حکوومەتێک پابەندی وێ دەستورێ بە دیتنا من تەو ئەگەر حکوومەت تام و بهنەکە ئۆلیژی بدەوان هێش ڕووبەرەکە بەرفرە ji بۆ ئازادیên تاکە کەسی دمینە لەورا ئەگەر لە هەفکردنێک ji بۆ ڕێزگرتنا دەستورێ هەبە ئەو ترس و دلگرانی کێم دبن پرسیارەکەش خۆی ئەوەیە کە ئایا هیچ ئاماژەیەک هەیە بۆ ڕێزگرتن لەو دەستورە کە کاتی خۆی بەو شێوەیە نووسراوەتەوە؟ بەڵێ ئەڤ پرسەکە پڕ باشە پرسەکە پڕ گرنگە ئەشکەرەیە دهن دەماندا دەستور هاتە بنپێکردنێ وەک میناک ڕۆژنەمەڤان هاتنە زیندانکردن تەویک و دەستور پڕ بزەلالی قالا ئازادیە ڕادەربرینێ دکە بنێرینا من مکرهاتنا کانوژ عالیە حکوومەتە بەغدایێ و ڕێزە حەمی بنگەه و بەندێن وێ دەستورێ بگرە ji pêşveçûnê dibe alîkar. کاتێک تەماشای مامەڵەی ئەمڕۆی بەغدا دەکەیت لەگەڵ هەرێمی کوردستان بۆ نمونە کە دەبینیت لایەنی عراقی جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستور هەر بە هەند وەرناگرێت ئەگەر بەراوردی بکەیت لەگەڵ دوای 2003 کە کوردستان و سەرکردە کوردستانیەکان لە بەغدا زۆر بەهێزتر بوون چی دەبینیت؟ پێگەی ئەمڕۆی کوردستان لە بەغدا چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟ بەری هەر تشتی حەوجەت کە ئەس ببێژم کو ئەمریکا ئەس ژی دناافدا مە di salên 2004 û 2005 da çewtiyeka pir mezin kir dema me wek pêwîst serdestiya xwe ji bo cîbcîkirina madeya 140 bi kar neanî ev nayê wateya ku ew mijar pirsgirêkek bû da Emerîkî çareser bikin
بێگومان پرزگرێکە کا عێراقی بوو و پێویست بوو عێراقی بخۆوەی چارەسەر بکەن لێبە لەوێ دەمێ سەردەستی و باندۆرا مە هەبوو لێ مە ئەو سەردەستی و باندۆرا خوا نەخە بتاند لەومە ئەس دخوازم ji تەماشەوانان ڕبێژم و ئەمریکیژی چەوتیان دکن بلا ئەڤ li bîra wan be dema ez gotinên din jî dibêjim têkildarî rola partiyên siyasiyên Kurdî li Bexdayê bi baweriya min îro jî di 2021 û di 2022yan de hêj roleka wan a pir girîng heye me niha bi were qala pêkanîna hikûmeteka nû li Bexdayê dikir serok komarekî nû serokwezîrekî nû serokekî nû yê parlamentoyê û kabîneyeka nû di vê çarçoveyê de roleka pir mezin a partiyên Kurdî di pêkanîna piraniya parlamentoyê de ji bo avêtina her gavekê heye dengê wan yekalîker e ji bo bidestxistina dû li ser sê parlamentoyê ji bo hilbijartina serokkomar li gel piraniya parlamentoyê ji bo dana baweriyê bo serokwezîr û kabîneya wî xala duyem ku dixwazim li ser vê mijarê bêjim têkildarî wan kesayetên Kurd ku beşdarî hikûmetê dibin li Iraqê li ser asta takekesî jî dikarin bandoreka mezin li ser diyarkirina siyaseta hikûmeta Bexdayê bikin wek mînak Fuad Hisên wezîrê derve ye hebûna kesayeteka wek wî di posta wezîrê derve de dikare karekî bike dengê Kurdan bike civata wezîran û dengvedana wî dengî di danîna siyaseta derveya Iraqê de hebe باسی کەسایەتیەکانت کرد مادەم وایە با منیش پرسیارێکی برادرانت لێ بکەم بینی خۆمان بێ لە نێو سەرکردە کوردستانیەکاندا کامیان بە گونجاوترین دەبینیت بۆ ئەوەی بتوانێت وەکو سەرۆکۆماری نوێی عێراق ئەو ڕۆڵە کاریگەرە ببینێت کە خۆت باسی لێیەکەی بێگومان ئەزێ ناوێت تو کەسی جوان نەبێژم ئەس قەت تشتێکی وسا ناکەم دۆستێن من لە کوردستانê gelekî zêde ne lê ez dikarim vê bêjim ku bidîtina min gelek kesayet li Kurdistana Iraqê hene ku di danûstandin û rêvebirina hikûmetê de xwedî tecrûbe ne her wiha li ser asta navdewletî jî cihê rêzgirtinê ne ji ber ku serkird û dîplomatkarên biyanî nas dikin û binavûdengin lewma gelek bijare hene da ku yek ji wan were hilbijartin lê pêwîst e ez vê jî bêjim ku piştî ku erkê min li Iraqê qediya û heya îro 15 sal derbas bûne niha nifşekînû li Iraqê heye bi heman awayî nifşekînû li Kurdistana Iraqê jî heye pir girîng e ku ev nifşê nû jî rêjxwareveke da ku bike pilên desthilatdariyê weke mînak min piştî pêkanîna erkên xwe xwexanenişîn kir niha dîplomatkarên ciwanên Amerîkî dewsa min girtine هەر لەسەر پێگەی کوردستان لە بەغدا چی پێویستە لەسەر پارتە کوردستانیەکان ئەنجامی بدەن بۆ بەهێزکردنی ئەو پێگەیە bi baweriya min gava yekemîn û ji hemûyan girîngtir ew ku peymanek di navbera de hebe duê peymanê de jî zelal be ka çi tişt ji hemûyan baştir e ji bo Kurdistana Iraqê û berjewendiya Hewlêrê di kîjan reftarê de ye ku bi Bexdayê re bike eger rêkeftineka bi vî rengî di navbera parlamenterên Kurd li Bexdayê de hebe dê bibe bingeha destpêkeka qenc tenê piştî vê dikarin danûstandinê bi aliyên din re bikin da ku xwestekên xwe di siyaseta hikûmeta niştimanî ya Iraqê de bicih bikin siyaseta navxwe dibe yan jiya derve dibe زۆر باشە با ئێستا باسی دوایین گەشتان بکەین بۆ کوردستان چەند هەفتەیەک پێش ئێستا لێرە بوون کەمێک باسی سەردانەکەتانم بۆ بکەن چیتان بینی و هەستان بە چی کرد لە کوردستان ez ji bo beşdariya didîdara zanîngeha Amerîkî li Duhokê de hatibûm vexwendin bi dirêjiya temenê min ev geşta min a yekem ji bo Duhokê bû Duhok netê de min berê
سەردانە هەموو پارێزگەهێن عێراقی کردبوو. ئەس سەرسام بووم گاوا من دیت باژارێکی پڕمەزنە. گەلک دکان، بازار و خواردنگەه لێ هەنا. هەمووژی پڕ قەلەباڵغن. یا ڕاست من دیتنا vەیەکێ نەدکا. ئاستا ژیان خۆشیە لە دهۆکێ ژیاک و من پێشبینی دکر زێدەتر بوو. من چەند ڕۆژ لەور دەرباس کردن. لێ مژارێک هەیە و ئەس دخوازم بەحس بکەم. هەرچی قاسی ئەگەر هەیە بەشێک ji تەماشەوانên we dilgiran jî bibin min têbînî kir. Gava ez derdketim û diçûm xwaringehan ji bo xwarinê min didît ku piraniya ciwanên dihokê bi erebî nizanin. Ez jî bi Kurdî nizanim. Ez dixwazim bêjim ku çawa Kurdistana Iraqê dikare bibe parçeyek ji Iraqê û di siberoja demdûr de tevlî civaka Iraqî bibe eger bi zimanê erebî nizanibin. Dibe ku ji bo şêniyên Bexda, Basra, Necef û Rûmadî پێویست بە بەشێک جوان فێری کوردی ببن. لێ ji bo şêniyên Kurdistanê pêwîst e hemû fêrî erebî bibin. Li gor min eger zimanekî hevbeş yê hemû şêniyên welatekî nebe da ku ji hev fêm bikin, ev ê bargiraniyê bi dû xwe de bîne. Kanada mînakeka pir serkeftî ye. Wek mînak, herêma Quebec bûye beşek ji Kanadayê û tevlî civakê bûye. Di encama vê de Fransî bû zimanê duyem li Kanadayê. Lê rûniştiyên Kanadayê bi İngilîzî dipeyivin û şêniyên herêma Quebecê jî bi heman awayî xwefêrî İngilîzî dikin. Li beramberî vê jî beşek ji Kanadyan Fransî dizanin, xwefêrkirine. Wek mînak, dîplomatkarên Kanadî tevî İngilîzî bi Fransî jî dipeyivin. Ev tiştek bû ku min dît û wiha li min kir ez bifikirim. Bêjim ez pirsgirêkeke ji bo siberojê dibînim. Piştre ez çûm Hewlêrê û ez pir bi wê tevgera zêde ku min li wir dît sersam bûm. Min hin kes nas kirin ku biznisên biçûk damizrandibûn. Projeyek bi hevahengî di navbera hikûmeta Herêma Kurdî ya Iraqê û Yekîtiya Ewropayê de ji bo maldarkirina karsazên ciwan heye. لەسەر ئەو تێبینیەی کە هەتبوو لەسەر خەڵکی دهۆک یا هەولێر یا سلێمانی کە دەڵێیت عەرەبی نازان و دەپرسیت چۆن هەرێمی کوردستان دەتوانێت ببێتە بەشێک لە عێراق و ئاوێزان ببێ لەگەڵی کاتێک کە دانیشتوانەکەی عەرەبی نەزانن. پێدوانییە کە خودی پرسیارەکەت وەڵامە. خودی پرسیارەکەت ئەو ڕاستیە دەخاتە ڕوو کە 100 ساڵ پێش ئێستا کاتێک ئەم خاک و نیشتیمانەی کورد بە زۆر لکێنرا بە عێراقەوە ئەوە 100 ساڵە ئەو پرۆژەیە سەری نەگرتووە و کوردستان نەبووە بە بەشێک لە عێراق. بێگومان وسایە ئەنجاما ڕێفەراندومە سەرخۆبوونێژی کو ساڵا 2017 هاتکردن پڕ بزەلالی ئەڤیەک نیشاندا. لێد هەمان دەمێدا من هەردەم ji hevalên xwe yên Kurdên Iraqê re gotiye ku serxwebûn bêyî danûstandin pir dijwar e. Ji vê dijwartir jî ew e ku aliyên danûstandinê ne Bexda û Hewlêr tenê ne. Bila em realîst bin, welatên wekî Îran û Tirkiyê xwe dikin beşek ji proseyê. Eger ez vekirî ji we re bibêjim, ez ne duê baweriyê de me ku serxwebûna ji Kurdan re ne siba ne hefteya bê û ne meha bê jî bi cih were. Gelê Kurd dostê min e û ez pir pê sersam im. Lewma jî ji wan re dibêjim ji bo siberoja nêzik û siberoja navîn hebûna peymanekê bi Bexdayê re ku mafê xwerêvebirinê berfireh bide Kurdan dwarê aborî û îdareya xwecihî de bijareya herî baş e. Di vê bijareyê de jî têkiliya we bi navçeyên din ên Iraqê re dibe û ji bo vê têkiliyê jî çêtir e ku zimanekî we yê hevbeş hebe hûn pê biaxivin. با بچینە سەر بابەتی سووریا. چەند ڕۆژێک دوای دەستنیشانکردنتان وەکو باڵیۆزی ئەمریکا لە سووریا ساڵی 2011 دانیشتوانی سووریا ڕاپەڕین و تۆ نەتوانی لەسەر ئەرکەکەت بەردەوام بی. ناچار بووی سووریا جێبهێڵی. ئێستا تۆ ئەڵەی ئەسەد توانی لە دەسەڵاتدا بمێنێتەوە و وڵاتانی دراوسەی هیچ بژاردەیەکیان لە بەردەمدا نییە جگە لە مامەڵەکردن لەگەڵی لەم گۆشەنیگایەوە. ئایا پێداگیری ئەمریکا لەسەر لابردنی ئەسەد کارێکە کە ڕێی تێدەچێ ببێ بەڕاست؟
باشە بەری هەر تشتی divê ez bibêjim ku ez dilgiranim şerê navxwe bi vî awayî li Sûriyê belav bû. Tiştê ku me dît trajîdiyeka mirovî ya pir mezin bû. Nîvê şêniyên Sûriyê neçar bûn terka welatê xwe bidin. Bîne ber çavê xwe. Nîvê şêniyên wê bêguman ev cihê dilgiraniya min e. Mana Beşar Esed jî dîsa cihê dilgiraniya min e. Xasma ku ti rîformek nehatiye kirin, lê rastî rastiye û tu nikarî wê biguherî. Amerîka ne amadeya leşkerên xwe bişîne Şamê da ku Esed ji ser desthilatê bavêje. Careka din ezmûna 2003 a Bexdayê dubare nabe. Ango welatên cînarên Sûriyê, Iraq jî di nav de pêwîst e rêyekê bibînin ji bo gihiştina bi peymanekê bi hikûmeta Şamê re li ser bingeha berjewendiyên hevbeş wek mînak li hev bikin çawa bi hev re rûbirûyî terorê bibin. Vê pirsgirêkê pêsîra herduyan girtiye. باشە با کەمێکیش باسی ڕۆژاوای کوردستان بکەین. خۆت دەزانی ڕۆژاوای کوردستان و تەنانەت بوونی کورد لە سووریا تا ئێستا هیچ دانپێدانانێکی یاسایی و دەستوری نییە لە وڵاتەکەیە. لەم چوارچێوەیەوە کە تەماشایەکەی چی ئەبینی لەسەر چارەنووسی کورد لە سووریا؟ ڕەوشەکە پڕ دژوارە، هەری دژوارە. بڕاستی ڕەوشە ئیرۆ یا ڕۆژئاوا و ناوچەیە خۆڕێڤەبەریە بگشتی نەزێدە جودایە ji ڕەوشە 95 96 و 97 یا کوردستانە عێراقی. وێ دەمێ پاراستنەکە ئاسمانیە ئەمریکی ji بۆ کوردستانە عێراقی هەبوو و بسایە vêyekê حکوومەتên هەولێر و سلێمانیê گەشت بوون. ئیرۆژی li Sûriyê heman tişt li navçeyên jêr desthilatê rêveberiya Xweser heye. لێ تشتێک و دلفکاریە لە با من چێ دکە ئەوە کو ئەمریکی حتایە لە سووریە نامینن. هەفدەم ئەمریکی بەشار ئەسەد ڕاناکن ji ser desthilatê بڕێیا بکارئانینا هێزێ وەکو مەساڵا 2003یان لە عێراقê li dijî Seddam Hüseyn kir. Cudayە li vir ezmûn ji hev cuda dibin li ser bingeha cudahiya ku dixwezaya şert û mercan de heye jî çarenivîsa rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê cuda dibe. Siyaseta Amerîka li Sûriyê ciyawaz dibe. Lewma encam jî ji bo Kurdên Sûriyê cuda dibin. Lewma bi dîtina min pêwîst e ew jî rêyekê ji bo gihiştina rêkeftinekê bi hikûmeta Şamê re bibînin. Gelo ev karekî hêsan dibe? Nexêr, pir dijwar dibe. Gelo xwarêveberiya ku wan niha heye û kontrola wan ku li ser navçeyên wan jî heye dê bimîne, bi ihtimaleka mezin nexêr. Qet nebe di destpêkê de. Li gor min di siberoja nêzik de tiştê pir giring e bikin ew e hewl bidin mikurhatinekê bi dest bixin ji bo bikaranîna zimanê Kurdî wek mînak yan bi destxistina mafê welatîbûnê ji bo şêniyên wê deverê bi awayekî ku di mafan de wek şêniyên din ên Sûriyê bin. Mafê wan ê binavkirina milkan hebe, mafê wan ê wergirtina pasaportê hebe, mafê wan ê damezrandina biznis û rêvebirinê hebe. Wek hemû Sûriyên din. Tu bi xwe dizanî gelek cudakarî derheqê civata Kurdî li Sûriyê bi dehên salan hebû li jêr desthilata Behsê û tew berî Behsê jî. Bi nêrîna min eger pêşî tenê mikurhatin bi destê wan keve wek welatiyên wek hev ev pêngaveka baş e. باشە هەتا هەتایەنا بەڵام هیچ نەبێت تاوەکو ئەو کاتەی کورد لە سووریا دەگەنە جۆرێک لە دانپێدانانی دەستوری و بەدەستێنانی مافەکانیان. پێجوانیە ئەمریکا ئەو پاراستن و ئارامیەیان بۆ دابین بکات کە لە ساڵانی نەوەتەکانە بۆ کورد لە عێراق دابینی کرد؟ نا ez bawer nakim. Ez bawer nakim Esed ticarî qayîl bibe ji bo serarastkirina destûrê ku guhertinên mezin derxîne holê. Divê rastî çawaye em wê bibêjin. Hewildanên neteweyên yekbûyî di vî warî de bi serkirdatiya Geir Pedersen û berê jî bi serkirdayetiya Stefan de Mistura
بێ ئەنجام بوون چه ئەنجامێوە هەبوون سفر ئەنجام تێبیراتە دۆناڵد ترامپ هەوڵدا لەشکرێن ئەمریکای بتەمامیژ سووریە بکشینە نەها جۆ بایدن لەشکرێن خۆل ورهشتنە لێبەلێ سیاسەتە ئەمریکا دەربارێ ماناوان نەزێدە زەلال و ڕۆنە پرانیان نونەرێن دەموکراتخواز لە کۆنگرێسە ئەمریکایێ مەها ئێلونێ دەنگ لەسەر دارشتنە پلانێکێدان ji bo vekişîna dawî ya hemî hêzên Amerîkî ji Sûriyê. Rast e demek diyarkirine lêş hikûmetê re dibêjin pêwîst e demekê destnîşan bike û stratîjiya wê zelal be ji bo vekişîna temamî Sûriyê. وەکو دوایین پرسیار حەزەکەم لەسەر دانوستاندنی کوردی نێوان پەیەدە و ئەنەکەسە پرسیارتان لێ بکەم لە ڕۆژاوای کوردستان. وەک خۆشتان ئەزانن تا ئێستا هیچ ئەنجامێکی ئەرێنی نەبووە. لە هەمان کاتدا هەبوون و دەستێوەردانی پەکەکە لە ناوچەکەدا بووەتە جێگەی پرسیار بۆ وڵاتان و دام و دەستگانی و دەوڵەتیەکان. چ ڕێگە چارەیەک ئەبینیت بۆ ڕۆژئاوا تاوەکو بتوانێت بەسەر هەموو ئەو ئاڵنگاریانەیە سەر بکەوێت کە ڕوبەڕووی دەبنەوە؟ I'm going to be very frank again. Divê ez divê mijarê de jî pir vekirî û eşkere bipeyvim. Gelek pirsiyar li ser PYD wek partiyeka siyasî û YPG wek baskê wê yê çekdarî hene. Têkildarî helwesta wan li ser azadiya siyasî û azadiya dijberiyê. Hembeberî çend rojan, Ofîsa partiyekê ji partiyên siyasî yên Kurdî li navçeya rêveberiya Xweser hate şewitandin. Eger nikaribin partiyên siyasî yên din qebûl bikin, yekkirina rêzên wan dibe karekî dijwar. Divê ez vê jî bêjim ku hebûna derzê di nav rêzan de ji hikûmeta Şamê re dibe derfete ku zû yan dereng Sûdê jê werdigire. Bi baweriya min ev çewtiyeka tektîkî ye ku PYD û baskê wê yê çekdarî dike. A mistake on the part of the PYD and its YPG militia. ئایا ئەوە سیاسەتی پێیەدە خۆیەتی یاخود ئەوە پەکەکەیە کە پێیان دەکا؟ It doesn't matter. Tu dizanî çawaya ev ne giring e ji ber kesên ku wê siyasetê cîbicî dikin kesên Sûrî ne û biyekîneyên din ên PKK re dixebitin. Eger kesayetên Sûrî di nav PYD de nikaribin zora wê hêlê bibin ku wan karan dike divê beşekî ji ber pirsyariyê hilgirin. بەڕێز باڵیۆس فۆرد زۆر سوپاس بۆ بەشداریکردن لەگەڵمان لە شاری مەینەوە. ومێدەوارم هەولێر بێبەشتان نەکا لە داهێنانەکەی لە بواری تەکنۆلۆژیا و بەشێکی بنێرێ بۆ شارەکەی ئێوە تاکو ئێوەش باشترین ئینتەرنێتان هەبێ و ئێمەش لێرەوە دیمەنەکەتان بە کواڵیتی باشتر ببینین لە بەرنامەی داهاتوودا. تەکنۆلۆژی تەنێ تێرێ ناکە پێویستی ئەمە بزنسە ئینتەرنێتێژی دبە کەسێن وە یەن پرژێ هاتی لە هەولێرێ هەنا کوی کاری دکن ئەس پیرۆزباهیە لۆ دکەم. دووبارە سوپاس بۆ بەشداریکردنتان.